Abusia promo ato ya mamu nyina mu ha Sompa TV su ne brana wi do se wi apam to braka se bo a ya bobo no no ya ne nyina taba so mo na nsem do je ba no ne de makoche no bi enie ana na je bo je nya ba bedru ma me Teresa kofo wo ko ne krachie no mamra ne amane kwa Sompa yin fo hwe se wo betumi apene kwa brene ye ni echrem e wo duan kwanta eho ena dotiye ekoso na na boache tromo otoso miensa na omahini ko ne krachie no dotiye no ekoso na bambo ekosei ewo arawo sambia si ewo so amerana about me ko pebibia bedi enem be de nanam awo ba panyini a wonya fihia no be sadua na wonam de be bi nka bi hyemuo ka akotwia fa no so amene wo chi nananom ewo nsie do adehye bia wo hwere won kwan ewo tafo pankro no community center no ene yade wo mu atumpam na sede sen na yiyo no esi eko mampanye na donko akufo do ade ato ade hia won mo bantama bato peso so anim se won monyafo Francis Asanso boache papa no sefata o ento mu santo ano so yi budget ya wokekan no enwa da no gutafo so akasa avan afofro bi ka wernum ho ya bobo nyina no ayo de beso mo se wi apam to braka se bo ayo 21st clinic ne ya comfort ya ma won mo ye sciatica expert pa eno chi ne Dr. Bay e wotana Sompa trapa new site ho was wo ya de no fabra no won hwe fa ma cloud internet the fastest internet in the world eno no awie wo hia mizo anasa 5G na wo de agu me na se Sompa chade no ye guso da ya yaji o yesa fa wo de ba kan wate na nya bafua tabeta clinic se o so full alignment on mo a fa ya de ne bra na won to ase emfa emma 3 herbal center one of the 3 core capsules kwa masete dro no ede aba afei so was herbal clinic nsunie ya de aba na ha we stroke wana wo mrhe pa express group ya de wo to fa kwase broni krom wo be ko bia ma ho ato afei so ya ka de a kire say November to remember no so near Liberty Conference abusu nyame yadma eba so Jubilee Park ready obobo no ye ente yakobi na nyame nsankyere ni enso atumi adadi wonu nyumaku ahodo a won maso yasene a aria pamto kase boya de baba som na nsam nyinata yakro kire de akwa akogo aba fontenten fidie no so www.sompaonline.com okwa obenya bi no wakenkan akenkan fo amote yenken na wie ayeme akosia ajewa kwade boaten menemenia o say ya abuaje oforisu ensem ni anano kwasia da be ya da bone de mama Ghana de hye nyina sada ne October bosome ne de dikan afempemienu ane aduonu miensem ne nyina no aye first lady maame aya Teresa abakofo ya wono aya kanema panyira John ajekunkofoɔ ne ho kani anya nkyɛn wɔti nananom ɛwɔ ensia do ya asɛm no kɔba na kyerɛ wɔ samamra ne amane kwa so abusuase ade hye nyina ye na afei so wɔn mo hwɛ sɛ wɔn betumi apama me kwabrɛ na atumi ayɛ fɛ na wɔn bubu asra na ano ano ɛna da dua na so yi a wɔn kramantam wɔn mabɔ dwadata de maame atompam na ne ade hye so hwɛ na ne akyi ade ne die twato ɛma no na maame na ware ya no woni yewra John ajekunkofoɔ na wɔn mo wade no emfihya makomako aduosia baako 61 years in marriage and abusia wɔn mo nyaye enya asem ketewa kora na asa wade no wakyɛ akoda ne mrewa ne nkokora awade wɔn ma tena mu akyɛ pa ɔdɔ ne anigye kro ya ne baako ye ene nyini wɔ mu a ba mo wo de ne kantankranchi abama maame so ade ne kro na ene wa bra de hyeram de ne tompa mu a na wo so hwe na ne achie no na wo se adanse ba wo be bia da baka de onim de fa maame ho abra no wɔte ase ne modern bon ne nneoma ahodo no wɔye na ya ma kwan ema ne ma ebekasai owura ajekumkofoɔ wɔno na gina mu a wɔkasaye ade ma ema no nyina adanse a wodi fa maame ho no sei ene wɔkan and emotional balance. The mother we knew as children was a very loving but very strict woman. Always, although she was encouraging and supported all of us in our endeavors, she laid down strict boundaries and rules, and there was no escaping her discipline and her moral code. Mom was warm and gentle, loving, calm, and controlled, poised, very punctual,
kind and compassionate. She was very hardworking and a disciplinarian to the core. Right from my childhood, Mom was tough on personal hygiene. Hey, now she was strict on politeness, manners, and being considerate by cleaning up after yourself. You knelt down and prayed often, Ma. You fasted also. You were strict and had rules which were hard to follow sometimes. One of the earliest rules was that we couldn't claim ownership of things that we found in the house compound because it was your house. Everything, including the mangoes on the tree, belonged to you. If you were, we had to ask permission. The disciplinarian in you earned you many coded nicknames such as Severe, the Law, Chief Justice, and a few more. But somehow, you always knew it was you we were referring to. And what you know, Ghana man panyeda da yira John ajekum kofo sebredie. Nakata fire nyunyuno na to na beseno. Wono so kasai. Obedi na yere ho adanse akere bra na yere tiase na neoma hodo baabi a wo hia no ene sane o ma wade no na anigye no odo wo mu a ene ma me akra se wodi kan dachi wo mbe hia wodo na no so wona busuani so orokwa aku kankam junior akasai say no kind of fight. A tribute by His Excellency John Achikunkufu to his beloved wife Abba. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her. Proverbs 31, verse 10 and 11. Shortly after what I now perceive as a clearly foreordained introduction by our mutual friend Dr. Kwame Apiapoku, Abba and I met in person on 1st July 1961 at a ball at Battersea Town Hall in London to celebrate Ghana's first anniversary as a republic. Abba had just completed nursing school in Edinburgh and was on her way to pursue a midwifery course at the Radcliffe Infirmary, part of Oxford University. I was also on my way to Exeter College, Oxford, having just passed my bar exams at Lincoln's Inn in London. My first impressions of my beautiful Abba were that of a soft-spoken and well-mannered lady. And within a year of bonding and courting, I was here, John Ajekumkofo. One of the dance here obedi ye far, and who can you no? And you could take a cannon, our Nambusiani so Rakwaku can come junior and a Kasai. Young choir, nine couldn't come. Call your bar for my high. Yes, I am a way Yakwayako. I said, I be ready. What's up? I'm one mamma so, and I would have seen for some. If you have no Cassia, Omunyama and Muniso, a cartoon bro, not Omama Muniso, a car. And Semba Kumulubia, Nanano, Nomuriana, or Mama, but make us a wedding in that baby, Anaka, Naka, and some of my well, I said, Odi Kamusan, and over Pimo State House, and in senior teacher for Nina, Abbey Pimo State House, or Nina, and say, and yet, as I'm there, and as I near the Kawaha, Yamame, Bapini, Teresa Abakufa, Fimono, October Mono, and next. And then we transit say omo ye mass and I said state mass at the Amano El State House. Now we be more hand and I said we can carry Ghana man pay another than Kwakufado Waha Charles So and the Vice President Dr. Mahmoud Bawumia, former President John Dramani Mahama, Penifua Tuturu, Chief Justice, Speaker of Parliament, Omunina Abi Pimo, the diplomat, various embassies near Wahan ambassadors in Abi Pimo, I saw for Atuturu, and so Abi Pimo, IGP, Chief of Defense Staff, Omunina Abi Pimo, Hanumwa, over political parties in Musu, various faces, Unity, Runketia, John Kodala and Chamatin,
Sydney and so team any omo makanyina abepie mu han mo nyina eba betai omo nua pelinachi no jam ni ene ewo state house forum na obepie mu asene state protocol for no asese ma dia ekoso ha no dia ejadin wo hanom an sese so dia edida kwemu dia esefata se wo so kasa bia no wo so obekasa dia wo se obebia enioma edida bia so dia atoto tamna me no kasa afei ena omoma emu so military for no echa efunu hosia engineer eba bema efunu so a eri akosia me no kasa itu ubusa sisi ya me no kasa di emuno ana eba bema so sisi eri every state house no dia pa kopi mu mati aya nim sasa ya mamu so a nipa aya na ni nyina hwe no pa aya de e baka na se kunani enti yewura John ajekunkofo asase ya no hwa nani mu na tebea no a atesai ankasa sesi Well, was also the Pia or say any one more kind of voice there. Mamma described the Bia was in a woman or normal tone. So, share the Bia now in Boom Kumsono. A year who be Dr. Freya Puto, former father, so MP and a Greek minister. Dr. Martin Coco Pepe to us, so out of fire in the so a canoe or money wouldn't boom kumso. And I'll ban in Nipaso, so a mano and a walk in Nipaso. But Osha Papa di Moa. The nim said I near a real wobby free. He said a mano. It's I said the money dear, a moon to me and crom or cry. It's true any area and a trouble. Papa Paddy, or mental toughness, you know, like or no, I record or but show the free. Ipa wounds the rock opa in India at the four. At the four crowd, the wounded him cry now only the Nimuda tie a reward is it has all the random cry, but really for the Jonathan for the ocean and cheddar a real walk and the money to be very proud of. Now, I what I say, I bring no ostrich and I know that crowd or best sorry and tenant or you know, only the a real any take a crowd, but you did it. Namia to more than Dana a penny crabeno, a hot and a recordo and it was soon a bit pie, but then I Ufusumana or Fune. I said, and then I reach you was slow. It's I say, empire any mass and I echoes one, said I get too much sad. Say, Namia do more maybe that the back of penny in the crabby. So when you ever kind of say was son what day me boy was sending what is up where the none was no I send one day. And I hear him say and then Uncle Mo Penacra Renaja 1 my year no more men dana dear what can I say as a saga. Well, I won't say, oh, I say, oh, no, we need to come with the money, the Kukumas, no, Makakusi, the Dia of Finance. So, Sana, and she said, and she also any dislocation of mobile money state barrier, and come with money, but a year back, yes, she said, a year a moon, the Kukumas, and Makakusi on my year, Miminda. Yes, and Yami out, Mamma, dear. Kiana King, 1 by a year, me boy. Women that year the Cassipan because we are Kumasi in Sana and said anything to more Mopa in Asana Yama Munsono, and Nipalin Asha, Echo, one more PhD, a pine in no Asha or Muska, and that's also been no idea that a bottom for parliament veterans, a mass and the focus of a parliament, your host sooner, you know, air cost, you know, a person or more corner MP. Fine, equity to any speaker, any members of parliament, or will be few was very happy. You and another crowd, and no crime is a bambo, sunset, or a pussy for near Sra for Domo or Honomonua. Bambo, we are tight pa. Quadjoko so for the dear Chirama, Yamia to moi. There must be a no watching and cry. But that's me never. Miss Medassi. I was your mother bonny Quadjoba for 2 and Craffing Cramantemo. And I test say, well, boy, Muno. Mamma Theresa Abacofo. Ai yewura John ajekunkofo no hoka ni pa jojo mucho ya anyenche ya wachi nanom wonse to no enne na yepe ne krabre wani popura wo dua yankwanta na wanya ne babiko eye nana boache tromo a wotoso emiensa na nana kwa akura yi emperifo ayen hyehyeye said ye beya yede no ebatumpam na yakopa ne krabie na amanfo ade ani die twatwo ede ama wo hin popuro yi na no mu na akwamu hina wo hwe akire nana boache bonsu ede atudwa se enhyehyeye ya hyehyeye no eni kwa se emofra anankoda etwi efa so
na enhyehyɛ a wahyehyɛ said obehwe na wode nana akɔ akura din yomu no enwoma atumi akɔ nkae na emmom enhyehyɛ a korobia sante kotoko hene so ade de ama wo mo no eni kwa sɛ de nyina wɔtwe nano de ɛwɔ fam na bambon sensemu so ɔmo bayirim kama wa bra nana twetwe nkɔmɔ na wɔda yiyo adi sɛ de bɛya ɛnɛ ye bɛkɔ akɔpɛ no korabia no sei ɛna ɔda ne nsɛm adi sɛ ade bia yɛ bia ɛne no nie ɛna de twa ne na bɔbɔ yɛ preso na saase mu yɛ sɛ yɛ sia ma yɛ sɛ ga kwantaman yɛ sɛ atɔfo bia sɛ wɔfɔ mu die bia betumi ade yɛ so die kro yɛ ade ka ko akɔkira ka so na titiri sika yɛ sika san sɛ na bia wɔ da wɔ no yɛ dika ɛkɛ san sɛ yɛ wura no yɛ yɛ ti no ɛsɛ sɛ yɛ sika kasa na bia de bɛyɛ amba aba yɛ ne hwɛ afade a nana no afa yɛ ba yɛ bɛ sisi sɛ yɛsɛ sɛ yɛ bɔ yɛ manfo mo musuo momra obiara no ɔba ya sansa akɔgye sɛ sɛ yɛ nyinaa no yɛ bu akɔɛ apolisifoɔ obiara ne n'adwe sɛ ɔbɛyɛ basabasa ɔbɛyɛ wadwe sɛ yɛbɛyɛ na wɔda adeaba ɔbɛyɛ ɔhyɛ no yɛ nsa aba anaasɛ wɔwɔ hɔ ɔbɛyɛ wadwe sɛ wokɔkuo obi ne hɔ akɔdi bɛɛ ne bi sɛ gyae akwamu hene awo dua ya nkwanta wono na ehwe akire na na aboachi bonsu wa bra na no si yesa atoa so se free sabre ko nyina suku ene stores nyina watotum eno ti doti ya wo ye no obi amfa ne ho enhyem ye ne yansam troni kwadwo emframa enko twetwe komo emfa doti ya ekoso ewo dua ya nkwanta kwadwo timi ka me mo a mejo so nya bema kwadwo bibia bokọ de Nyankopon adom bokọ dua ya nkwanta nana boache tromo toso miensa sabiri wodampem kwadwo de na ekoso ewo ho menwa sede wadi kan amatifu a wo mo etie na wi aso ate no nana boache tromo toso miensa we dua nkwanta ma hene okọ akura no awtwimu ana dua nkwanta traditional area no yese mo baye no dotie enti mo futi ase ebrada no enti enamiensa ana mo ede eye ebrada no enna na ene mo de aba na wieye na ansa na ebe pampanfo anu mo bepie mo ha no wo hwe free brada no ebepem na me no kasai 3 days ni school bi enu a mo ekoye na school anyina no mo etimi akrosu sanso ana abepam so a market ai baby dida wonso o makrosu ana fe stores wa ewo eye bian kwanta se nyina no wonso o makrosu ni nyina tutu ni nyina mu na mo baby a mu enu aduane ene eye drinking sport hode na fe pharmacy hode o mankrosu a ni nyina ye nhye a o medigu afa so enu na o hempanifo mo eba ya eye Ghana mampanyin his excellency na naroda kwa kufado enu na enyumele no obepie mu ewa ha ebehwe eye nana boache tromo onyafanya ewura bebi omo adeda no onya adaje ekofe no enu achi no ana owie o ma eye titisika no 1 billion eye 100,000 Ghana cedis omomfa emwa esa se yie ba eye kanaba enti omo emfa emwa uyi no twenchen a eye doma ehina nso eno no nso stomo ha enya akonya ne na trankonyo modo ma nyina bidie mu ebehwe anabo atetro mu ebi ansana omo company founder na so ebepie mu ewa ha me hu se member of parliament wa ha na ono ewa ha ene mpani founder bebre ene awmodi dwumadie no eba nkokra bom no na ye hwe ni mu se eye ahafoase no nananam atrankonya badwa eno ewo ahafoase no ene omo ehwe ni mu se omo nyina ebeba ha anso ane yenya nte so hu hwe nim se eye ndisi amanyukuo ne mpanifo awdo former president John Dramani Mahama so omo hwe nim se wono nso betimi abaha ene imprempram no kase de ene asofofo mo ewa eye bia nkwanta na patem no omo nyina nso aba
Elmo aspect dwumadie na senti nyame adom ene ana dwumadie no eba na wi na eba bambo mu dia wotumi so mayiri mu papa pesan se woduru kuro no ma mu ye din a beduru a police fo gina soldier fo gina migration fire for a mo point be ya kuro no ma ye din mo kuro mu nyina car so de se onye private car unya akonya emfama baby a ye yin pa o men ho pra ndimi no ka se de bi e koso asundwe mu ewo ba tetro dot ya yeyi Kwajo yabada se awie yi na foni di akire di befra to bia no yababa beje enkra no ade afiri ho why yesem so ni kwadwo mframa na woteneka efiri dua ya nkwanta wabra yeye nana bwache tromo adoti yi awusaya to nsam no so na guso da aware hosam ana no pabasa no twempa mo kobona no nkono so na aware every swam run about ba yam ko pebi bia bedi ana ba da na nampa oba panyimu a wanya mfinhia no ba saduanan aika ko na duo no muso wo bi nim de akoba ye wonam ne ba bi o nka bi nhemu ayasa kia ibi sakia reno sade ai efrihi abetwa fa no so amene wote na nanom ewo ensia do na ya kwa mo no so na ya ne ya ma ne boni kwa me retu akwakodi asem nkomo kwa me apom ya de Nyankopɔn de makosi ya me ho ya pa ya do nyame ase awawo sami de nka bi nhemu o ba no sai akosi akosia saben fatia me awrafo sama no pe be no wotwe ne fa kolonkom be si ewo so amra abato de akosi ya siwani nse o kache sense wo hwɛ oba pen mu a nimfie be ya aduanan emu a na deja na se na daya mu no na ya awrafo sam papa ni na ne se oba yi omu chi mu a ofiri afrancho a won na kuma na omo awie anopa omo nam a na omo ba ekrum ebebedi dwa kakra na bro omo du so amra about police station enim ho no na omo si free trotro no mu no na awie free mu na ne mpofri mu na kia ro no ya wudi ka bodin no ono so wo so biade bia ye frɛ no soda a mo kire se omo de ye amonche semra na se azuma bro ni bi eno na waso no edifin kan ya odi ba besina ko omantifodu ho ba bi na numu na bra oduru ekwan no finfin no omu kire mu a na chese car na short mframa nti ma wo ti kan finfin ho obi ehun de ye ya drabani so yiri na free so se ye den na ti san na chi nti ababa wa na wasi afrika mu ne na kuma no omu gina car no enche pe no emu bra trotro no esan wo mu ko ye pe na car yi odi hwi trotro no kakra enu achiri no na chese ahiato nipa mienu a omogina ekwan ho enu an se maame penimu a be mfie aduanan oba kokko tese drum kama ne kase ne ba soso na ohyerechi ni nemu no enu an se kai etwifa oba yiso a wo bram fom se birim ne kase se akohye se wodi mfoni ni to so na se ye ka ho asema awerɛfo yie se wo hwɛ maame a onka bi nhyem ne wo kodwo na kuma se wo be kuruma ba bi dwa na wasi afi so amra ba to akai ebedi na yawo de ntse na akosia awerɛfo yie ne kase de ye de nipe su ni nyina no e de kokɔmfa na tura ye sabia na akosia awerɛfo sɛm a ye ya tete ne se kama se de si ye no mpo no sabre ya ye kase se maame no wafiri mu a enye wo mo se pra ne ano odene na wapra papa ne kase ne ba no so ano hye ne chi no so no ono so ewo tafo hospital a omo kire se ono de wo mfiri mu de nanso so no hwɛ ne tebia no a na te se nneema twitwa sensa ne hu kakra eno so oda so wonkom ewo tafo ayarasabia ono so omo gina no so de den ehwɛ no akosia ni nyina achi no sa wo hwɛ se de a etiefo ene wona no omo bemben ho a woni tua ankasa no a na awerɛho yie legitime se mfoni ni bi ene wona a witnesses ni bi ho ntinu ye mo ne ma amanfo sin se de a omusi etre nsemu roundabout to Hormon oni kwa mo yini so ne ba na me se kanti fi water way se ni ma eba to oba no na ma bi toro jina o so osi ma me to osi ma me no na kare so saneba e be du on na ma me no so asi awi no o de fa ma me no me ba no so di so ma me na pega ma na ma me no de na ni na buna de we na ho tie na no ho abukra ayinim so ba ye won kwa mo oni kwa mo yini so ne ba no so ye hu ne ba no so di ese mo ba bi o yakra no
obi a husen maame na obi ofa akra no fa akra no be maame na ye hu de wa be na maame no so fa mo de no koy o mo nya aka bia be fa maame no nti enu anse ka bi be jan no de maame na tu nti enim oso ko mo de maame na ko so na ka we no na obi anti na esu na de ba ni tim ya ka oloru no man fi aka na ba nti ofa e ko we no so e ko e oso ko boko side nti what was any mo no ogina no kan so esanage kasi e pia da se ko sa na kuma na adu ne nam na kuma no so di amerika ayede abegina ho hu ba obeyede obefa ele ka de yede fa no so to no kwa do nim se na kuma na ka na bo no se sister ja jimi no na kasi o yo ku ni pa na ka na yede afa no so ansa no de ba se awurade ma kuma na ka yede abodo etu omo nton ade o ha wa se to no me sina me de aduane be shi obi ayede na de ama na asem ni nyina no to obi ba ka bia na e fake woda wona me be paja no etenase be paja no tenase na me nsa to ko we me nsa wona me se ma me paja no ye ya to me paja ento so me paja wa wo mo se me ma na ana me ye si so baby o fire baby o nam de mi de nimbe abusuamu ya nanso makonim maame wanya mfinhia no be se aduanan nti yabasra mo se wo maame apie na mohwa picture no ya yede to so yi a wo ya se wo maame ana watu ana mo ntem na wakwakohwe sanse ano odin pa yesere se nyame ema na we kura tade metimi a kyerempo asa entoma menim se ye entoma o se ye slit o I don't know na ntoma no menim ne din ejuwa mi ntumi nkyerɛkyerɛ ma ne nyeyi top no aye ne ho se green bi saa no ɛna asa ntoma bi esi na sene ntoma na aye ho sasa wa bi saa ɛna blue and white bi ebo emfinfin etwaso ayasemo kukua mebura kopa o yantu akase no so na yemfa yani enkyerem ewotafo pankrono adabraka na sentemo ena ebeto odwa se emabu na wotafo pankrono ene adabraka di bomu na no akire no ena abrante efro no owusu banahene wodi mfinhia aduenu enso eto nananom ensiedo ene ene no atompam na amanfo ade ani di atwato ede koma no ewo pankrono community center yensem troni kwabra jesi ewo ho a wodi mu amandebo ebreye kwabra otemeka memo ha meje osu omenua pani pom te sei nyame adom na monso mo hoye we dia yade owusuba na hene atompami wona wugina ho sei na bambo esitie da se pa ma obi a wotie Sompa FM ewie ne wo hwe Sompa TV so ewie me mane obi a ha eye no kure se na otwe be enan atwa mu no asem bi si pankro no ene adabrakafo emabunu ne ntem ebra omuku obi aye frɛ no ana branche mojamu no fɛ no kwame usuba na hena wanya mfi aduo no nson yɛde na tompam wɔ tafo pankro no community center ho na ne pani bɛhwɛ mranti ahyehyɛ soroku atare na omu twi soroku na bambo de nyame anim ye tafo pankro no for mekanfo o ma ya ade pa police for o ma ya ade pa omu bibi o ma bibi aye orderly na abranti no asori a okɔ eye better prayer ministry eye osofo osu tebiri asori na osu nyane ho na okɔ ti osofo begina pamu kanyame asem kama ma bibia so ekɔ so kama eti se dia me ne o kasa yi die ya peja mu no ofri ankase o ya agona ni ofri agona busuan wa ankase ti omo apeja mu no ekosie no ewo ankase na prempe a ya ni na prempe no one mabunu kasa o atintete bi se enam sa adabraka fo mabunu na ku ni nti no omo di furu ni ko mefa adabraka ona akwakwa ye titrasem na prempe ni mabunu kasa ya yɛkyene ne bi egum homa so a menim sɛ mbo ama yɛchiefo ate sɛ deɛ ɛhɔ ayɛ din a ma ebunu so ekosia no wa anka ase kwabra na brantie bi a ohwɛ Sompa TV no so a wo yanche fom ho no samankom na aka na me pa cho ana ese samankom na aka etisi ni abema ba ko so
na mo kana no tun so mo manen kasa na tisi ni abema ba ko so eno efunu no ho na aiso oya na no ho na mo manen kasa na mo peja no no mo de ne ko ye enti ekoba ne sa asese ko man kasa na de wo ewo na chi na ko tumi aka o mama na nkasa wo o mama na nkasa bushaba na manen kasa edi ni mi de o mama na nkasa hwan anim na no oda no na oda maame na anim abrantie usuba na hene ne maame anim pe na oda okay kwamna na we nya tramo obi no akọ mo menya da nya tramo because me di kan di mani ko hunu yi awo efie ba akumu a na the same thing ni ama isia no kan ni abema ba ako na kan ni ba ako na mo ye ya na we di e be kan wo nipa mu wa na nipa mu wa no e sa kan ho na on be se on kasa be na amafo be se be kasa kwamna ye be da se awie yi e patro yo me da se yesem tro ni kwabran jesi waterfo pankrono ni adabraka mabuna wode bo ani namso e ma usuba na hene ehwede ne kwano mu amane bo ena yikotie ye no abusia 21st clinic babua o se wo se ateka yade no e hawa okọ won mo nchen ya won ba shop a dokotafo na ben ye branches ne so doso makoma kodunum 15 branches ne akire ne wo o ma Ghana ba bia autofa won mo a on Sabaka 21st clinic na sononse lab ahodo ye biscan ye becho become massage ni nyina ye bi wo hono kama e ma ho to ehwa overseas junction ye ben Alpha Radio Kumase de no obo asenso Castle Quarters Court Junction and Kwandome Market Sunyan Nkranza and Atachiman 0540 311311 0540 311311 ayamizo and 5G na we here Brana wa bre ni nyina no mfifire wo no wo hia mizo na wo de 5G aka ho koba na sa no aboa ma hoden ne ba kama wotumi yi adwuma da mu ni nyina e ma ho to pa abusua kwara kopa beto call 21st clinic show overseas obenya ndodo mu watu anasa free ahoma 0246 270221 0246270221 yakwaso aka mo se Sompa chade ya gusu ada ya yeje milo na wo sardine geshia anasa anwa besikiti ne de kaka ho nyina ya baje ne kama ana mo wo books bi pen ne ade a akonya kase ho so de beba na de aka ya de no ho anasa yesika so afasi ahoma isuma ye 0598 559 802 0598 559 802 Edia baba ne yetarawan media anasa Blessed Foster na Tabeta Clinic also full alignment hono moa wase wade na ukojo tokora no anyame adonsunti ebesa pagya ne mu wache be ma de na ha wo prostate na anase kire yade o liver no ho aka wo kidney yade ya ba ho ana na mo san yade no akwakwati bi wade no ensansan bi sisi ano ana eye Tabeta Clinic brana won mo show ebusia wo ban so a ebe massage wo ne ade yade be bidro kan na be kan wo kan ye o Madina Fast One Footbridge hono mo a 0202 347647 0202 347647 3 Herbal Center 103 ko capsules aba eye koko masete edru no no mo ne tu koko no ase osisi yade na beko ayam tim no nyina be firi wa ma ho atopa koko ya de boni on tentana sema koko ba ko pe no enye oni padua emoso koba na sa wiase ne je won santum nka bi yanko Fred Mens dane heba Mr. Ba have me pharmacy yansabe ka bi 0546 107 107 0546 107 107 abuso ye gina we so ye ton krata ye ba pi no a enakechi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase, Sompa 90.7 Enkransa, Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting BM 0598-559802. Edia was yet 1 media. Branya Bosone, Nida Toswent Yunuba, Co, me Beboja Trada, Nadia Motor Tomoyeno, Yadiama Ekraf. Some papa, dear Muye. When you go to some swap, if you said your Muye, just a bean seed. I'm a in Yanka, and you go, oh, will it be? Shall the class say, oh, will it be? You're going to be different. And so, what your money at the man, everybody will share. Bible see your who perform. Everybody will be share. Some who perform. Everybody share one, Sika, Nay, Sumasua, Ubetimi Diaba, Avensu say, near maybe answer ye, Tisamo, any and one swa, Yebeji, Muamu be a fear chairmono, and what as dear, Muamunim, Sompa Achadie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa word Poncomu, Yanyan Copon, Obe ye, Sompa Achadie, 2023, Ekuna 4, any Yankaneso, one petit. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no nurse ne wo to ase ne fa osim ne fa wonasia ne sciatica ho se ho techema eno ne ye fa sciatica Sompa TV Emma Aketiapa Awusia badamo semachwan yame yakwaba ya to ansam so Ghana man panyin na danko akufuado ade ato amadehia wonmo wo bantama abato mpeso so anim se nyame anim ni wiase mpanyfo aka asem se de ofro dia pa ne piano na yerura Francis Asenso Boache ya wo yamra shebedwane wo bantama abato mpeso so no papa no nyame anim no kwasem ni wo bo adwuma pa wo so won kan yakora ne pontu nyuma no nyoma wayo dia ma ne mpeso asofo no anya no bini nam so nti wo ka de akere won se nyame ya domo a NPP amanyoko no primacy a won be kono adehyen mo hwese won besan so ayi ne biem na 2024 ya to ba ade ama no semra shebedwane wo se ko ba no sa ne botan na ni so ade hunu no ebetumi abempa de ama ne mpeso so sa ne beye na nyoma pa wa hyehye nyinata obetumi de akọ aweye pa mampanya na do de sansa we nyinada to dwa wabra na wo bie na na Akufo-Addo community library and technology bi hontoma na enam so a what dey asem we eto manfo nanim da batma mai ase mone ba shebele se bi se ya e koso ha lo odi bidi abalefa minim se bi be wu asan ye fiase atoto nyama fa so be tiase
Shade Professor Maya Mami, Damaseta Masi. He said it teacher, somebody be about to me, at the Shia home. I know that says, you mamma, the Wagana, but my Maxima CFA. The Baba dances far. I sent the Thomas Emma, a branch here, not two so on the one. A year. Batima and so watch. I don't know, yeah, branch here or you very sharp and Quaku Sinan. The Yatin Hopa, the big Pia Bay and so, you know, come on, will be the deputy chief of staff. Our Jubilee House. Jubilee House, or in there, comfort a subordinate. That's a surprise to say this, but yeah, Juma can say the Juma Bay, no, so many. It's now, Kupo Mammy, quite say. Moto Abama Biom, obey full minister. A Baba Trump Biom. I went to Mianya, Antimiania, the Yellow, Wabasa, or the Pafofro, Kishia Momodena, Yerin. Eh, Sunday, Ako, the other so Muswan, went to Yanswa, Ako Fee, Abba, Ose, Azadia, why the Pafofro, and then a chance why the Pafofro. When you did for and and I'll be so bad that Ghana from. Nammy, I may pay a sense so, baby, I do. Some Bantam for better naturally. More man of copio, no pepper, about the parcel, oh yeah. I know what my young for Francis as so watch a airborne about sway. One also Cassa, Daman Penina, Sessan, a Darumenti, and an woman swing a drew baby. Ghana Penin. Any Wakrachi Fwa, a more Jubilee House, or no mobile. Area as a map watching our minister for Kumasi Mayor, area some pine. Any benefit I want item in a library board authority. And no more come in MPP, constituency chairman, Ghana Man Penin. And what you know, Anna Panyapaya, Ghana Library Authority, what I know, or a hair for the Sian, on Sokasasi. 2017. Yes, when an Abranco Kufado, ABC, Apunyasono. Like Ghana, her libraries are 61. Next, and now we know can say, we need a 127th library here open in Ghana. Naturally, Nanado are buying by ye, the libraries Makumaku 66 and account over 100% increase in the network of public libraries in Ghana. I was saying, Kenya Panyapa, Ghana Library Authority, what I know, or a Hereford Sion. And rather, and photosan for Emma or my kendo for Yata, a combra shebefie, a comasika, ya de babo, my hubra in Filipino, and yet Jununai, or Kodana D, and a chelabra shebegafono. Na Enumu and Ghana Union of Traders Association, Guta. Wama se mo kenjina ne se womo di budget hu yaw no media ban hu yaw di nyina ne se womo de womo adwenkyere ekoma womo se de beya ebeboa ma adwadifo awu womo hu nyina da hu besa womo no matimi adi dwa no nya mfaso puduo no watumi di ahwe wabusia nanso so de odi koma womo se de beya bema adwadifo hu ahenha womo no womo ankenkai amfa ka ho empo se de sikoye ye no agya womo abrɛho sempa na panipa wono na edaguta kuya no ono any Dr. Joseph Obeng say enodanism edi. Our demands are not met, especially in the trading community. But admittedly, some segments of the business community have gotten some reliefs, and these reliefs are also very positive. When you look at a relief for agri machinery, relief on raw materials for pharmaceuticals, relief for African print, those of electric cars and all that, these are all positive, but they are in the minority. If you look at the general cost of doing business in this country and what we were seeking, then of course I would say that the status quo remains. The cost of clearance at the ports and all that, everything still remains. The high rate of taxes that we are made to pay, the number of taxes that have been imposed on us, all of these are not addressed. Gantani Emma Guta, Dr. Joseph Obeng and Yikuti.
National Sports Authority Director Professor Peter Chumasi Papai our rasa nyame ya domo a ahafo no Southwest mraso dwa kwanya no betumi akwa pribie enam so amene wodnani akwa akwobobo Kumasi Sports Stadium akwa hwe sane nsisi ahodo se bi koso na nyame ya domo blaster match no atumi akonkan pa enam so ama woni amadeponi abenoza usu ansa atwetwe nkomo neno nyina yewo baba ya Sports Stadium Kumasi wa uni Ghana yewa kono yambua ifiade di enimi Ghana ye ni Madagascar the Black Star na nkasa ni omubi omu bebe ni babishi ba Unica qualifiers are the World Cup 2026 no USA, Mexico and Canada and this an annual year this is sahani here na the Qatar no sanso na mbisi yekuku ni kaka sa na yesuit me akwako DM mama Ghana for na friends of USA 2026 and then no I know say match kese pa nti ya na efese ya hodin National Sports Authority yenye ni na ma regional kwa National Sports Authority headquarters no so yesu e ba no ya ba bo miamia apia say man ko apia woni ni ko fo mabo djuma wa pa e be especially ka dressing rooms no and be ma be here for the match no na mbize kese pa no ni pitch no be should media modi wa no ma ya de pa me bom nyina aba so pa I was your National Sports Authority Director Professor Peter Chumasi. Sunday yapom den ebesi ejejina so no enumu ena Professor Peter Mwaku yenchire ochade e Kwame Nkrumah suaponi mu mathematics afom ho ena ochade na chese department ye ho ena wowo na nsem a wo kanyina ene se ye de infidie eboa se de ya supitiri nyina ye behwehwe yade ne doso na yakohu babia yade ehya ebabua yi papa na wodansem wo nyina di ewo 8 research award oye no ewo University of Cape Coast ho ena odansem wo nyina edi se hu behia se ye de infidie ebeka se de ye hwehwe yade mu na yetime hu babia yade ne wo ne atumi edi eduro aka no Peter Amwako Irinchi anodisem in an institution like Invest, because like I said, all the services are linked to us. So if you put up infrastructure here, then you can live for and you can do all things. Almost everything that is edible is as if it came from the university. If universities don't test them that this is edible, you can't eat it. If university says that there's X number of aflatoxins in the food, it will not be allowed to eat it. That's what AI can do. A farmer may be in the village and wants to know how to increase production. The farmer can just search for what they want and they will get a response as it is. It's about time that those who work in this area start building what we call the generative AI models that allows you to communicate properly, sensibly, smartly, without even having human intervention, because human beings have tried and have been able to do it anyway. So there's no point in continuing to do it humanly when machines can do it better for us. Professor Peter Mwaku Irinchi wachirade o Kwame Nkrumah suaponi mu mathematics department ena wachirade nene ena yekutie ye no on wonya for Francis Asenso Boache ayemrashe dwani yo bantama bato mpaso aso no wachirase we na no yabrepa na panyefo so ka asem bi wase oni wadwuma wo nsuro broni wono hunye ne hu sa sere o manfo bi no mokeka sa lawyer Ralph Kwame Japan ayera Canada akompra ko Japan ne nua no obeso ne besi aka wo bantama ne yade no wono nye ne hu kura na woni professor nua pane modempo a wobo awo bantama mpaso aso nti adom no dom na sa kan se ne duru so a wo manfo besanso ato amane bio we are with interest. Nigeria is a bantman there, so we are a bantman because what they all yes I do it. Because in your mind, no bantman, we are doing what dance say, he didn't see that bantman. And maybe a dear who share for my air bounce to the and a bantman by a crab. And you don't go to me, they'll be all the reasons or so be to me. Until now, shall be better too. Oh, that the kind, my main cousin. The my yellow constituency going in and Yakopo my constituency to put you money. But then you have a macano, we pray, but we need a fact your delegates somewhere to happen. And no matter my year, oh, a being sida for delegates. No quantity MP, my bar, my settle welfare fund, delegate will be a percent, will be hot chinica, so will be a medical cacra tuma, will be to a copy. I know, and apart from welfare funds, no, it will be a for me, as I say, will be business or percent it's a bois. And you man will become it in a bois, but I didn't want the bois.
We need delegates now more to a panel TE. We need MP or constituency chair. We need MP or constituency. I can attest to that all the time. Constituency make Ghana. I mean, introduce the fellow MP's clinic. I will see our man for Francis and so watching on the way a bantama Russia Bejani. Yatwa Kasiano so na assembly members about to no sabre baba bekoso ne sa yonunti okọ this is assemblies ahodo no wo man ganem ha assembly members o mo nya pepa no obia ekọ no akọfa ne form so na do ani echrem e wo hafo no southwest ene candidate for so mo egira ho ani o mo perform so bi ye kọ ne assembly members bi enko ne ekọ twetwe nkomo. Family Bepre, Namia Puta, electoral area. After my grandpa, my baby, this year, Mr. Nema, the American and we, Samba. Na misabe boa makrono fano ya people so bruni krum electoral area munime juma pa mai na mesti suno toilet wala assembly members ya afuano southwest wadnya pepa se wobehwe no aboa ama wompuntuo akoso wo babia wo no omo ena sabri okopeke form so na yensem so ni Ebeneza Usu ansa wo Hafuano Southwest ye no ekotwetwe nkomo Ebeneza woteme ka wi amwa mejo so panipa assembly members form si omoni abrefo that's it obozo said the word ka area tuja no sa pepe NTA na wotwe baako na abato komisa na EDC ho se ye omo a omo pese omo koboa ma omo kuro mu enye mpuntu wo assembly mense bia mu no wo se wokọ na wokọfa form na afensu so no twere ho ensem nyina edigu paper so na wo de bre abato komisa no na nokwasem na wotwe no mu de share enne ena ni nyina ebe wi ya oba be piemu asantemantem ase na bebia abato komisa ase wo bia no ya de se matimi abodom pema tese enya asem ketwa bia bebira me fa ya me bepie mu mankran so no ya de se na assembly members no etimi abodom pem na afensu unit committee for no bebire na abodom pema tese wo mwani abre de ese omuka ko submit omo forms na ahmet semba ko wo mne se obedu babia omo file forms yi nyina ya de se na offices a omo ye adwuma e wo ho no ya de se ni bi ene wo ho a omo ye adwuma eno na delay process na obehwe babia megina sese ya mankran so capital no ya de se wo manfo bi no omo ho no abodom pempa na enso so no bra omo file ni nyina ya de se enipa dodo omo ho a omo je sa fa omo file nomination nyina ya de se omo so a aka hu bi ama sese ya no process na ko slow at se delay manfo pi na wa ha enya asem ketwa eno na ye ne manfo bi mo ebonko mo chu mo nso ade hunu ene die ntia o mpese mo ba no mo ba beboa ma mo mansini atumpo etisese a ofonso ha de ya de se dwumade ne koso pa na enso so no enipa kakra bi na ewo ho a wo moji sa afale wo hwe mankan so kakra na afenso so ha for no southwest southeast nyina na ya de se wo mu nyina so ko submit a na akwa ya homete sempa de ama ade hye wo ahafo ano southwest abato mpese Ebeneza fuani di ache enti anwumere no yebehwe ne agimu amane body akosie nyina no yebedan wate yensem troni Ebeneza Usu ansa ene yetene kan wa Hafuano Southwest assembly members ene abato commission na bi se obi amefa form ni bi se wo pepa so be assembly member awusia afene baba kwana wie yese ya aya na mu nsam do so pa won mo atamfo de won mo gumpo kire mo ni ade se wonya nyame difo nyame nipa chese nyame wo sra wo no so na wanyi wamfiri mu a anhwa Christmas yi wasafo ne wo beye hana mama ne se anotini yese Liberty Conference November bosome die no abusua eba so omahene ya odubu ache wo tenase agina dwa chese nya sem keto akora ye patupa ye nyina ya de ye ho jim
ye bom paye ye so afre nyankopon sane ye baya afi na kakra ya aka ni mu no bobotumi de yatwa bra bi ye nyina ye babi na yatumi ayam na ye asam ti ada so no wo say it is done when nyame ya wi dada o we if Revelation chapter 21 verse 6 na sharansa we no ye beso obi ababi nti Jubilee Park ana bekoso no pano wotwe ne ahyase November bosum da na to so aduonum 25th November ana ebeba so nti ya no wahye no so na ya to nsa de afre adwomtofo akuku dam enti da na nya wona obeda abusua wo sha atade abetumi asa enye de ho bepa enye de okwa akwakyere wo no fo mesra wo ye kwabɔmpaye ne yeso afre nyame na nyame wo sra no wode agu yenso wo mahwe yodubu ache ene bedi sa adwuma no Minister SK Frimpong kwaku jasibeba obapa Gracie ana Sandia Sare ana fe Minister Kwame Jedu wo munyina aka ho bi na so enti emare mfikra sa 25th November ana ebaso so Sompa clinic Dr. So was a saying cancer sabusia stroke yade na hawo fa beda no wate wo behwa na kama wan wato yade kwankwa na wo pa wo wunya bi fibroid yade wo liver ho aka typhoid cancer so was Sompa clinic your Washam School Junction any Barakasi 0243 282629 0243 282629 Express Group yade to fa Canada US UK Australia ni ade ya doba kwa ma ho ato obaso kosua dia Express Group ya wasafo labor runabout enkran so ya wakaneshi first light on 0249 000448 0249 000448 cloud internet ni internet papa ababoa ma wato wifi we apese be install bi dimba CCTV cameras ahoto ne be bi dimon digital security locks web hosting ni adia ye de wodwuma kama wate ye de no bo adwuma e wato pai e de love fm din hwani mu 0202 6991110 0202 6991110 abe Sompa clinic ni Dr. Abe ni o watana so apatapa new site on mo a wasi stroke yade sickle cell yade twere yade na wo so hernia fibroid be ma wade no pese tetrete tetrete kama se nsutene a ne nyina no Dr. Abe nchen ho pese mu pagya emu ye kama na watumi de achima pemo a Dr. Abe nchen wate tano so apatapa new site on ma apatapa junction 0243 345392 0243 345 392 ya first dama koku Veronica Jando akosua somwa ya Grace enenkaye no buzi ya damu nyina amwase akosua ajewa kwade boaten enemidi mene o say ya aboaje oforiso o say kwade biba enura me hia owura bi abrante mpo o ka me ho asem bi ai o say o the risked okay breman o say me boni dia abehu na no ofaawo kai so ai na me nam from oyade nyame hira no ai so me kai wo huni papa wa ma bibia ma oh da bi no obubo na ko so da bia kwa de sapan na me ngwa kwa register what if your mind yodu bo ache so en oba ya ba sports ba news owie no se se nura wo ne oforiso na kan awia na se ai wo se enumere bo 7 obesa atana se me se ai na me ngwa woni mo bi adin sitire obi wo ho afidie no o de glue atare woni firi Sompa enti wo se na ma moni din a wona me de enti wo se me bo nyame hira no da na me nam from no ofa o risk de nyame hira pa na obodin bi ka ho ne de menkai enti risk de no ana me kai enti ofuri won kra no cause ya o ba ya so bro for mo very mo